West Kasa pen patir piponsi All West So-pinso So-pinso Arta kre-kethom la pen Kre-throk-si atum aphan Football Championship jengkha pathu oklamalong kapaman pon Pini pai ni pai trok arning angdung kiti angdeng along Arta kre-kethom So-pinso atum jengkha Sport Association la pen Hongkram Sport Association atumang bongsi cepati ponlo Tim hini da kethek kahuman de da jok penalty pensi jengkha Sport Association atum cepai ponlo Lapen Arta Kre-throk-si So-pinso atum angdung kiti along Jirgendeng Sport Association Lapen Baithalang So Sport Association ang bongsi cidan ponlo Lapen penalty pensi Bathalang So Sport Association atum cepai ponlo Lapen kewangji arni sitami lapuson kapathuhin ason kaprek sitami paman pon bomji pusi jengkha Sport Association amai pu sarsing phangcho pen ningje pon Cepatnya kibi pun lagi kasab dan kecerap dua menang itu umfana. Kasa mana West Kasa pusi dinang koko kasa pu bangke itu non bangke thang dah bela dah penke cetak elo mana separate lo non bangke lasi kasa pu bangke itu mau belo lasi district sports officer pu aisa pen bangke sports ahin bangke isibe da sports officer sidolang lasi alang li la bangke po district apanta kelang pahaman ponlo sita sports association pu bangke hapu district bangke kasa pulo lapen pu bangke West Kasa pusi pun है, ऐसी West Kasa pensi लदा कचराप चिट्टू बंके दोलो कदो कबे पिकी मा के नांगियान बंके पु जेंखा स्पोर्ट्स एसोसिएशन हॉस्टेड अतुम पेन के होस अतुम पेन लपेन अला West Kasa पु पेन चराप चिट्टू सी पचुम ऐसी अलांग तुम हंस तमे लासोन एकेजा पोंथेक लपेन कचराप पोंथेक पद बंके चोरो पार्टी Association bang aku alongkan dono lah bakso ke lalu pachulong kacitong. लदा क्रिकेट कैप बक दोलो माने 17 along bang ongchet ladak under 13 tum long bang cricket cap lapen hala 17 tum along bang inkorok kiga so yang long alam bang ke lalo dake West Karbiang Long Sports Association pun mati asila so bang ke arjiding delang ke seng kan hini bakke dolo lake iltuma president honorable MP Param Singh Belo lapen iltum jangan sekali orang secretary ke alang di perusahaan dulu sondai kru masih alang itu kaping kado teng pensi isi mana strategi lah mana sports anak masih under 17 apen under 13 bangke winning pen launch pona pusi dak jengkha sports session apen si host dia masih nil tu mahin pen jengkha sports session pen host pono apen nil tu kapang ceng bangke July 2022. Asi har soal ni panel tumpang cenglo pini bangke angdung kiti mate final match bangke pini tarik throk lo lasor ni si yuto pajupon populo basu ningthe bangke la hello la bangso mane kedeng pona step bangke ke banjiar yan sitam tum mane success poni pusi latha non kit furneu ke mitum ke mane ka pathu na interest to chitlo aning hang chit pen papathu ponong bangke kadok kabe daga rat tum lapen la kapathu au sumar apia potum sitame encourage lo aning thelo aning samlo basi player ni litum kapathu lo pan arap nangalang do na che tongdun bangke lahelo ang thek kusin ni Hong kapathu pon je aphan ang litum kadak man ka select pon duma hong kapathu pon panta niltum ladak pensi ingwai pon bomlo under 13 pen po demo under 17 nong dai po under 17 nong po te senior pen tai wai po lalu po de district player nang po district pen te mo state national lasun si dambom po sini pen mathasi laso step bangke en po non la sport lovers tu mana view ke la pohelo nilitum West Karbiang Long District Sports Association ke 2020 si sengpon kasi non 3 years running lo kasi after getting affiliation nilitum kenaan senior team tum kanta opportunity pilo alam thi bangke aprang ke nilitum ke district long representation pange tum di fudam nang ko kiti kasi non bangke methang adim dongkam ukam methang ta nilitum methang player tum kanta opportunity lo je methang ta participate long ko non kasa Karbiang Long Sports Association jadi bank koi pelote West Karbiang Long Sports Association la bank koi to idun long ko kasi ili tumpan mesen po je puput east pen west pen to idun lote itum akhai ta angdung po da lason mathasi la West Karbiang Long District Sports Association phanta affiliation pipon lo Assam Olympic Association pen ampra ke nili tum ko pisi ke mangpon ma ki pu bangke la hello
ilitum long bangke senior player bangke abedat lang kimi lang po nilitum la uwi kimi under 13s from the batting kecengsi ang deng sinitum kedeng pon lo in future kason si latung phan district team long ke wan unjima basic an than pon long unte system kason si latung paprang pon long ima la sinilitum da si pining 2022 pen sila under 13 pen under 17 panceng pon it pon lo tapen in future calendar west kasalong ko pisi ki duma ke dulang litum club champion da binang lang inter substitution da binang lang west kasalong non total 27 substitution do 27 substitution pen la suat tournament under 13 pen 17 long na chapati dun laki 18 substitution so it's a great successful for us mane kichoro me son lo je ke chengsi angdeng long ta lan substitution dun na chapati dun lo interest do lo yes is very important for future to uplift the young budding kids so it's very necessary pu semat haselang litum tanang dang nang chapati dun lo and they got the result also dang nang litum crowd ta theglong lo son se support parents tum ta lasi labang nil tum success si jamat halo and non August last part of the August we are going to host inter district senior hockey men and women all Assam lo hai labang ke avenue non atan tum selection sila sita nilitum la West Karbi Anglong tum si pining bangke all Assam inter district senior men and women hockey championship bang ki hosponji chisik pon lo tajupen apa ke nilitum phan birta dolang la handball ta central zone ta daksi ke hosi phan birta nang pi sita nilitum lang ching wai vela sa unan ke nilitum la hai angdeng la espar session from the Assam Olympic session ujung game bi re chok chideji official nahi kusin nilitum da official sila ke hoslo official avi puluti nilitum jonghele poisa wars ta nilitum pathang long le karon nilitum selection abedet titi official puluti selection do kokti kasi langbom nang nalitum ta nang bori dun bom sumar tum phan expose no social media long an puluti lang tum na ningorong po nang tunang cherap dunon nilitum ta cherap pol le cherap ti topen le West Karbi Anglong angkang paprang pon pan bor ina itu so thank you